Hai, kalian di rumah olahraga ya? Yuk kita besarkan otot kita dan kasih keras otot kita yuk. Nih, biar six-pack ya. Langsung mulai ya. Pegang dulu. Ya. 1, 2, 3, 4. Nih, buang napas sama ambil napas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, habis. 15, sudah kalau capek. 16, capek. Capek. Perut Bambang. Oke. Itu aja ya.